Bukajan along ta mesen pensi Eid Mubarak ke paman. Jorhat Forest Range sa hemalong 14 lakh tangka kene ponlong. Korkanti constituency along sai kachuti ke rada tumhana ke joy pen sok chili ke ronpong. Karbi Anglong Tourism is pleased to announce a career counseling session for the hospitality sector on June 15th. This event aims to provide valuable insights and guidance for individuals interested in pursuing careers in the hospitality industry. Don't miss this opportunity to gain expert advice and explore exciting careers possibilities. So do join us and take the first steps towards a rewarding career in hospitality. Kardong pini ada Abirta long pen lisang pi marvelous rong harpi nonar jikta Abirta angton pen. So mindara dang along Eid Mubarak ke paman pon along pacheton dunsi Bukajan subdivision angkang prek jama dimalong wusig ni phai create roxier ni paman pon lo. Allah phan ke kroy muslim ara tuma phan isi ke the nayar ni lake Eid Mubarak henlo la sor ni lake kangthir arni pusi kroy pon lo. Chiklo e John an ke kroy tum an ke damtang wusik ni phai create roxier ni an ke ningarong chipisi ke choki jun an ningarong chipi pon. Adapor phai nar ke bapor pen masjid along chingrum si kardong pon mate namaz apor padupon. Lapen la so philote kachitong atum an atum pen kardom chipisi Eid Mubarak wa hirjume chepajir pon rintilo. Non labang so visual nang litum ke langpon la ke Karbi Anglong pen Nagalena hoy la horijan dudu colony masjid along namaz kido bo mahud penlo. Bukajan pen ananterang Karbi Anglong live. Kedamtang aruni phai create rogar ni Jorhat Forest Range asai hemalong Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen kiri katar le padopona hud Jorhat Forest Officer Iqbal Ahmed ari deng along pen tangka lak crepli kinepon long. Lason si Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen joy pen birta kelong ateng pen Jorhat Forest asai hemalong Officer Iqbal Ahmed alang lipinangan kam ka chuklem atumalong akili tangka ke endun lapen tangka kapanglim do puar julong si Jorhat Forest asai hemalong Directorate of Vigilance and Anti-Corruption atumpen kiri katar libasai deng ponlo. Laso hud Iqbal Ahmed ari deng along pen tangka 14,56,500 cash ne ponlong cheklo. Non-amat Officer Iqbal Ahmed aphan karju pater tok pado pon bomlang. Bangso kinep kang nangasay kedeng pon along Directorate of Vigilance and Anti-Corruption at team lapen Police atum kachirap chitodun pado pon. Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kaningje pon Officer atum corruption ke claim atum aphan kinep kang nang pado pon nang jipu asonsi kichun pon ang theglo. News Report, Karbi Anglong Live. Harakhat MLA Dorsing Ronghanga Hin Pen Korkanti constituency along Sai Kachuti ke Rada Phan ke Panongpi Quintel Thomkep Sokachili Korkanti MEC Mate Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisoka Pin Khadun Ateng Pen Kisan Morcha Tum Sai Kati ke Rada Phan Ake Joy Pen Sokchili ke Ronpon. Kedamtang aruni phai create roxier ni tikelangjun BJP asai hemalong Kisan Morcha tum sai kachuti ki arada phan sok chilia ke joypen keronpon. Kisan Morcha amai phu moja sing tiso ke charipon bangso sok chili ke ronpon amai long aluhiaman pen Korkanti BJP Mondal Committee amai phu doloi ingti kongchun bang Chandra ingti atum pendanglok penangan BJP songja piatum chetongdon. Bangso amai long Korkanti BJP Mondal Committee amai phudolo ingtia hin pen sai kachuti ki arada phan sai katiki pen kilong un ale puthak penangan chethan pon lapen non kechari bom BJP sarkar tum sai katiki arada phan asona scheme ki pipon puthak ta klardak pen than pajermi ponsi Quintel Thomkep asok chili ake joy pen kiron pachatang pon sok chili kiron pon nasila bangso sok chili Iwan labang ke Agriculture Department ahin pen mati ilitum dak haragat
LA mate local MLA akai dorsing ong hang en pensi pensi panong sinong wan pilo kuntel thongkap asok achili apela pangso asok achili lada kilitum homosti long sai ke chutu wek akorte atum long lenangji ku tabangso asai ke paklem ye phani litum dak local MLC mate Karbianglo Autonomous Council Chairman sir nang tin khat ateng pensi ni litum dak Mondol Committee lapen Adap claim rapet DCP workers tum pencing room si pinilada beneficiary tum panhang pensi ini tumla kuntel thongkap asok beneficiary ari deng pipon nasi labang so asai ke deng pon labang ke DCP a government akimang lake Atmanirbhar Bharat mate methang akeng pin ki pacharjap ek jepan ason a development ason a scheme dewan ang bong pen lata ison ate monir tum sai ke chutiki pen pustame penangan apurial ke cipang reng un labang swaja kong celong lason thot si sarha group atum phan pustame sorlu tumta methang akeng pen pacharjap nang mate Atmanirbhar ki dudun thek je phan alang tum phan stame penangan ai scheme mate tangka ki pila puson ta dolo la pen PM Kisan pen pustame tangka ki pidolo lason si pregjam paching thorja sai penangan ke klempon Dok mo kapen sem singing ti Karbianglong live. Guwahati rong supi long kapadopon second All India Sotokan Karate Do Championship surihini raingkoi raplia long kachepate dun pen seranong ikilong dun kongkona Rajbongsi Mayuk Rajbongsi lapen Prerona Boro tumaphan USUKA tiripia mai pen karcho padopon Harokhada long kedo kongkonga Rajbongsi Mayuk Rajbongsi lapen Prerona Boro tum ahem anpale damsi karbi poho Horai lapen certificate pen archopon Kongkonga Rajbongsi Prerona Boro lapen Mayuk Rajbongsi atum Shotokan Karate long seranong e chapalong dun pen Karbianglong aphan nong me van pilo Alang litum nong e kilong dun pen Karbianglong arlo kepatuhin Varmon van popusi ning thilo Kibang jilangar ni Mayuk Rajbongsi Prerona Boro lapen Kongkonga Rajbongsi atum kepatuhin ansuse kengkam kacha Jordan pen kepaprang dun thekji ahir jume pajerponlo pusi USUKA tiripia maya maipu bison teron lapen kongchunbang jintu Hazarika atum bangdakpo গুৱাহাটী অনুষ্ঠিত হোৱা দ্বিতীয় সৰ্বভাৰতীয় সুতুকান কাৰাটে ডু চেম্পিয়নশ্বিপ 2024ত অংশগ্ৰহণ কৰা হাৰৱাৰেৰে সুসন্তান প্ৰেৰণা বড়ো মায়ুক ৰাজবংশী আৰু কংকনা ৰাজবংশীয়ে তেখেতসকলে সোণৰ পদক অৰ্জন কৰিছে আমি গৰ্বিত হৈছোঁ আৰু আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ যে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ সফলতা অৰ্জন কৰাৰ কাৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ যিটো সফলতাৰে আগন্তুক দিনত কাৰ্বি আংলং জিলাত ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰগতি বা বিপ্লৱ আনিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশাবাদী আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলৰ যিটো ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যিটো প্ৰতিযোগিতা অনাগত দিনবোৰত তেখেতসকলে সফলতা হ'ব বা ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'ব বুলি আমি কামনা কৰিছোঁ নিউজ ৰিপৰ্ট কাৰ্বি আংলং লাইভ
Karbi Anglong District Sports Officer atum kachipatir pipon lapen Hanjang Langso Sports Association atum akira pen Hanjang Langso kepatu aklamalong Small Khelo India Center for Football Coaching Center ingpu pontanglo. Kidamtang urmiar ni arni kangsang por phai phlia por Hanjang Langso kepatu aklamalong Football Coaching Center kangpu pona mailong alhui sarpo aman pen District Sports Officer Relief Ronghang HSC amai phu Jivan Chandra Pathak Donmai phu William Singnar Coach Sania Marak Rajan Rongpi Amit Puran Terang Lapen Pinangan Man Penkido Atum Chatongdun Mai long DSO Relief Ronghang Pen Kaninje Ponke Bukajan LEC Angkang Aparman Ladak Hanjang Langso Alongsi Labangso Coaching Center Ingpu Ponlo Lapen Ladak Arta Bang Thangalam Awe Anutin Pinsor Lo Suatum Ta Bang Pen Labangso Coaching Abang Nang Endun Milu Lapen Ladak Than Bom Pen Mesena Tumapan Anke Akang to Endeng An Pon Bom Popusi Than Pon Lapen Government Pen Labangso Awar Sainang Kiwan Pi Lake Mi Pik Ason Lwa Theladak Arong Atok An No Penta Football ke patu Theknang Ji Puka Bor I Ponsi Labangso Awar Sai Ladak Pen Cheng Pon Lo Puta Pachini Pontu Actually, Adap is fixed to every head. 10 years, 12 years, 13, 14, 15, 16. Now look at this. 16 look at us. Charlie a format. Actually, like Hello India Small Center, so a program man Chiplu John Johnny Alam Kalila. Kan government salary government funding like Ninkan si dak bangke continue silo tela si osoma atini osoma plania chance bang itu kasi nitum department pentarloba la Hanjang association alam itu mala chuni rilo nang bodi jonta kema la puting ke batai da dubong lo la Hello India Small Center bang la si government is scheme man kasi dak bangke continue osoma tu char lilong popot kasi atini osoma bang regi itu man Bogajan Pen Ananterang Karbi Anglong Live Tande pinya Adap Abirta Bangkela Ponsi Kang Toniglo Dumithak me Kardom